Rembulane sumunaran dadari. Assalamualaikum Mbak Fantes, Adelina, selamat malam. Among ngati pawitane luput pisan kena pisangan yen gampang luwe gampang. Mas Ardiansyah yen angela ngelaka langkung tan kenoti numbas harta Surabaya mas, dengan Budi. Punya rukun jadinya. Waalaikumsalam Mbak Fantes. Oh saking lebih. Kalau asli saking galak mas. Silang itu no Buddha Dihayu. Bagi sama lumrahe yen wong urip codane yen batu sik dalu Rin